Urabizi ko mu minsi yashize twakoze video y'uburyo washira password kuri application ya WhatsApp kugira ngo WhatsApp yawe urusheho kugira security. Muri iyo video rero ndabashimye ko mwayirebye ndetse mugatanga na comment, mugatanga n'ibitekerezo by'irindi somo twazongera kwigaho ubutaha. Tugiye gusubiza iyi comment y'uyu mukunzi wacu yabanje kudushimira ku bintu dukora, aravuga ngo uzatwereke n'uburyo washira password kuri chat ugerana n'umuntu kuri WhatsApp. Muri iyi video rero ngiye kukwereka uburyo washira password kuri chat ugerana n'umuntu kuri WhatsApp, ku buryo niyo umuntu yakwinjira kuri WhatsApp yawe utamahaye uburenganzira yagerageza kwinjira muri chat runaka, urugero tuvuge nimba ari shiri wawe, ku buryo atabasha kubona ibintu mwandikiranwa kenze akuye mu password, babyita chat lock. Ngiye kukwereka uburyo wabasha guhisha chat ugirana n'umuntu uwo ari we wese ukazishiraho password, ku buryo umuntu wigiye kuri WhatsApp atabona izo chat ugirana nawe kuko turaba twazishizeho password. Urumva ni security ikomeye cyane kuri WhatsApp yawe. Nimba urashizeho password kuri WhatsApp noneho ukajya no kuri chat ugirana n'umuntu runaka zibanga, naho ugashiraho password ku buryo naho umuntu yakwinjira muri WhatsApp atapfa gusoma chat ugirana n'umuntu runaka, urumva ni ibintu byiza cyane. Fata telefone yawe ureke uburyo wabigenza. Uraza kuri application ya WhatsApp bisanzwe, uze ushake izina ry'umuntu wenda ushaka ko uhisha chat mwagiranye. Nurangiza kubona umuntu wawe mugirana chat ushaka gushira password, uramukandaho. Ngiye werekana injira hano kuri Ngabonziza Ernest. Nuhagera urasangamo chat nyine zo mugirana. Nurangiza ukande hano hejuru ahangaha ku izina rye uhakande. Nurangiza uscrolling umanuke gatoya, uraza hano hasi urasangamo aka kantu kanditseho chat lock. Nta kindi urakora, urafungura aka kantu. Nurangiza ukande hano hasi kuri continue. Nta kindi baragusaba ahangaha, barahita bagusaba gushiramo password. Nimba ukoresha fingerprint wayishiramo cyangwa se ugashiramo password ushaka. Nurangiza ushiremo password, iki gihe karahita kifungura uku nguku, password iraba yagiyemo, biraba byarangiye. Dusubirane inyuma urebe uburyo biba bimeze iyo warangije gushira password kuri chat ugirana n'umuntu runaka. Urasubira inyuma, ongera usubira inyuma. Urabona ko hano muri chat za WhatsApp hano hambere hahita haza akantu k'akagufuri kanditseho locked chats. Uragakandaho kinjiremo, noneho mbere yo kugira gafunguke bahita bagusaba password. Noneho ushiraho ya password washize kuri chat lock ya wa muntu. Urabona ko iyo gafungutse usangamo ryazina rya wa muntu mugirana chat, noneho ukaba waginjiramo ugakomeza ukandikiranwa nawe bisanzwe n'ibintu bisanzwe, nawe akagusubiza. Iyo yagusubije n'ubundi uraza ukinjiramo mugakomeza mugacata bisanzwe. Ichat lock rero no kuvuga ngo ntago ushira kuri password ku muntu umwe, ahubwo wabonye ko ari aka kantu gahita kaza hano hejuru kano ka locked chats. No kuvuga ngo umuntu kwinjiriye kuri WhatsApp na kantu kaba kari hejuru ntabwo yapfa guhita kabona, yahita yibonera izi chat zindi ugirana n'abantu. Ikintu cyikora rero abantu bose mugirana chat nyine ziri personal zawe udashaka ko hari abandi bantu bazisoma, uraza n'ubundi ukabashiraho password bahita baza muri aka kantu kanditseho locked chats. Urugero rwiza reka n'uyu nguyu tumushiraho password, noneho tuze tugaruke turebe hariya muri locked chats turebe uburyo biraba bisa. Nawe uramukandaho bisanzwe, uze hano hejuru ku izina rye nkuko twabivuze, uzana kuri chat lock nkuko twabikoze. N'ubundi barahita bagusaba gushiramo password, aka kantu gahite gafunguka kaba umwero. Iki gihe chat mugirana ziba zagiyeho password, nta muntu wapfa kuzireba atamanje gushiramo password. N'ubundi reka dusubire inyuma twongere tujye hariya muri locked chats turebe uko bimeze. Urasubira inyuma, wongere usubire inyuma, wongere ugaruke kuri aka kantu kano hejuru kanditseho locked chats. N'ubundi bagusaba password kugira gafunguke uyishiremo. Urabona ko dusanzemo abantu babiri tugirana na chat, ariko izo chat tukaba twazishizeho password. Ubu ngubu aba bantu babiri nta muntu wapfa kureba chat zabo kenze ashizemo password, kandi wabonye ko aha hantu kari nta muntu wapfa kumenya ibyari byo, buretse ko mbibigishije ubu ngubu murabimenya. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ujye uba mu bambere babona video z'amasomo nk'izi ngizi. Ikindi nimba hari ikindi gitekerezo ufite cyangwa irindi somo ushaka ko tuzigaho ubutaha, uryandike muri comment tuzarirebaho. I'm here for you.